Iya di dia mah si rojak itu teh sok ka dieu tah ieu teh rujak lah. Rojak buah. Tuh yang dibikin tuh. Nah, disebutnya rojak. Padahal rujak. Si rojak mah ngaran jelema di ditu mah euy. Nya. Heeh. Isi menit ini pun. Salah. Ya, rojak. Ini rojak. Tinggal apa weh? Ini rojak. Ini ya. Oh, Bambang. Nah, ini tukang rujak nanti gelis. Ya, gelis ieu teh. Cek urang Melayu mah cantik. Nah, rojak. Ya. Rojak buah, nama si Rojak. Kamu namanya Rojak? Hah? Abdul Rojak. Rojak buah. Nah, ini rojak, di Malaysia rojak. Rojak buah. Kalau sengkuang itu apa? Sengkuang. Sengkuang calit. Calit apa itu? Yang mana? Hargana si rojak di dia, si rojak mah hargana murah di dia mah ya. Oh, bengkuang. Bengkuang, hah? Oh, bangkuang. Sengkuang teh bengkuang tah. Ngaranna sengkuang, euy, hayang nyaho tah babal tah ked. Ngarti di dia. Dengarti mereka.